saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sialilika saa Mwanza katambanga tima tukwaratu mwai wa Mwanza mwaka ningilili na miongweli na imwe na ule Vilingi wa Mauvoo ni avikaila isa ya umana maundwala makitikie dhini wa ndie itu kaunti situ wamwe na ivalo situ. Vilingini wa Mauvoo withana kwa Veronica Siombua ndio dhocha tutambanie mwengi na mwiso wa Mauvoo maitu muthenani wa umundi. Meko maseo matiania na mwene Kalembe raha ni vandu vamwe musini wa Kibwezi valavetaniwe na isitwa ya ula wai mumbunge wa Kibwezi Kalembe wandile. Kitumi cha Kalembe raha ni kwitha wa Kalembe eyumisie na etuma kukitia andumake na maviki ya kukwata vandu maveta musi. Kennedy Mulinge nuthoke ye enendi asu na mamwelesia utanuo. Mututia Richard Kalembe wandile ndaitwa mwana wa squatter kana alama teithikamana yende ni kumana na kithito chake cha kutethesia nthi kukwata vandu mavandaka kese na kuithia tuvuli. Umwe waonanya wa kithito chake ni kisio cha Kalembera na kila kiundwani sub-county ya Kibwezi udholono wasua county ya Makueni kila ni kisio na kila cheta ni iwe na isito yake. Kitumi chavo kwitwa aune kumana na nzika yosia Kalembe ulaivi ndani yuwa muyumbe wa Kibwezi kwenda kuona ene alamavu kusitu kuma isioni sia chulo na mbuinza ula si county ya Makueni mena vandu mekala na maiveta musi. Yu ando ni malungilwe cholo na malungwa baka ngune nange mboinzao na monde Kalembe niwe waendia mosa yumbe na azia boya kitheka na oka abanga kumatilangela na niwe waendia maeta momba ni cha monde ba for ma 5 ala baikwa kali na yu kali yone ya umie na ya monenge na twa izio ndetwa katwa kambu ba na la twa kambu ye ba ende wiza kajatilangilwe indi ni kana azumane kisio kiena kila mbeni cheta wa Mboma 5 chekalilo ni shirika ya wemi ya kari na etina wa muyumbe uku kitea na kukwata kitheka ki mwakani wa ngilile na thandatu enenthi ama akwati itheka maveta Kalembera tanzie mwe ya kumulilikana itheka isu jatilangilwe mindo 0 nyau jatilangile 04 na mwaka maningwe 06 na maningwe 06 kuma 06 indi zini wa alama dialile ba kuma yuko kopi kwa monde na cholo rwa longelwe 86 niwe rwa longelwe cholo kuma mwakani wa ngilile na Mwanza kisio kiki ithito kia nirete siwila ingi na kufikia oyue nende alama tethekie na ithekani matona akuima kuketha na kukuna viasala otandu alange nikimatetheje muno mundu mani maumie migumbone na mathi maima na maka na mo megwa mavika kuonungi na maumedwe julu megwa mavika kuo mwani matethekete ni maima maka kwanda leu kwanza alama ningi withe kona mwe mateza ako wale ndukani mundu yali wake ola wale ota ne woyaka kwa manager mbuyelenge mwala makwa dithe kane amwe ni mathomo yepyo ema kona biazala kwanza azima ningi withe kama kunere biazala byo ema kona biazala na ni makwata mbesa na ni matonge amo jumbe Kalembe mobea muno kwiana na atandithia ona vamwe na emi biasala na uiminesie kenyiye na nesie kanesa kisio niki biashara ba Kalembe twambie ngilili na Monza na biashara ba Kalembe ni museo nundu na sisia ba Kalembe ni ngona kila kindu chonde kipo nundu bona ke petro na tuona mawihalange onde na tuona maendeleo nesa na tuona stima kwa Kalembe ite last year na kuma na bingwa biashara ninonete ku Kalembera kwi kusio ona mbua yaua ni tuketha utakundu kula kungi na itheka ino twanengiwe ni mheshimiwa ni tutungia mheshimiwa witu mubea nundu wa utunenga itheka na although tuyakwata title deeds ni twiwa twimusi na kini tukakwata title deeds twiwa twiyani embiangange ona uyovo vekilungu chando la mataiva ati kutililo itheka etino amo kufika sianiwe ando na lame kala kithekane cha serikali na lakwa ivinda yasa metheto maisla maomuta kukosa leu kumana na kwitha vatemi onda maima kana vandu maumia leu ona kutuikana andu ni matwililangilwe itheka twaimwe namo na ithine twatialile pethe atu ina kwata na twatiwa bakambi na gume vinda yuko ko vikomonde twethetwe twa bakambi twendeje na uthini hapo na kwanza ithie ona nitukula chaka na Kenya ni manaka na twiba na yumbe ba kila cha tuvinye muno bionenza tuyona acha oya kalunda kala mundu umita ni kama tambia tano
na wabanda mbega liga ungu nikaiwa no ungu wande yu ona ithi twithe nani mingi muno kitumini kiu ni mai ya serikali imalilikane na kuma manthi ya vandu maveta muci nundu mena wia vala mekwikala ni meovukuswa mituki kumana navo vavangitwe milati ya serikali kibanza kitu ikalete ni cha public na nikitona ki project kitona kwetu temu yake wethiva kukila tona kuya serikali ila megeza ya muradi nundu tukwenda maendeleo kukisioni kuma sizie asa county commissioner wa Makueni mwalimu asizie muno nundu kyandu mekala ko mikumbone nikana withia witwika kanzu ni tona kwalo iwanze ya serikali maikoko tulunja andu mathini yeku thini tuzenga kalembe no naendie na tukulia ukamba no bogilo mutongo yungi wilio rakalembe o muyumbi ungi akamanya mathina mandu na kaendeja bala kalembe ona bigito getha ni waendeja athi ukabula nundu uzi no wone kwetwe na kisio kiki tawa kalembera tinaolawa imuyumbe evindani yumututia kalembe kwithate thesi andu kukwata itheka kisio niki na yuando mena ndo wakutania etina kwitha mena vandu maveta musi indeve kilungu kingi chandu maende kuna makisio niki kumana na kwitha mata kwata itheka na yuni mekumia wita kula kwendongo ikivathokanyo kulikila kati na kumatethesia kukwata vandu va kwikala Vilingi wa Mauvoo kuma kalembera ila ikibwezi kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Mumbunge wa Kangundo Fabian Mule twi umuthi ni waumia mawoni make yulu wa wendekethio ula withitwe wa ateti onthe kwitha na ndikili vala wasya ti lasima kwitha na ndikili indi ni usio atongoi onthe maketha na kisomo o kianu oingi ni wasya kisomo ivinda ya teneta chaimo na muvea wa kisomo tawailwe ni kuelewa ou Boniface Mutisya na Mauvoo onthe. Mutalatala wa kwikithia kana tongo inimethwa na kisomo cha yulu no wende nonena niwa ni enendi ovamwe na tongo ikivathukanyo ainene otwini wa Kathome MP wa Kangundo ni umiokulio kwi muvea wa kisomo umanenge vinda ya kuyana atongo yala maende na TV la kivathukanyo ovamwe na mwenendi maende no vetukithia mitalatala kivathukanyo ukasisi abela mekwasya MCS tha na degree bela mekwasya MP metha na degree sio ndeni nzio lakini ikuletu ikukulia kana ithi atongo inu tunengete andu ivinda isio kana mwana musio matona na chancha usoma duketie mundu kinduta munengete mwana usoma kindu kila ni tsikithi na muno kwatika na Kenya ni kisomo ando ingi ni muno pyo lakini ando ingi mai college angi mai university nundu mai kwata school fees kuuti tambeo discuss madhangu tambo discuss ithieta minister education ni tetete chao ni kana tasi kana nundu ritsobite mitalatale kwa siona nona ku kila mundu aile na certificate kana degree kwa my tech ni kwa kana degree ni nzeo lakini basic education tukatio basic education ula itondo thukuma weyos for the time being na tamina kwa senta nenga na humble environment sinducisio ndio yoka okavindani kauni wakulia muvea wa kusuvia maudhi luluko umia mivango misoya kusuvia maudhi luluko tino akwithwa nthia ukamba yende no kwata maendeleo kivathukanyo no tukwatwa supplementary budget ikongela mbesa ila sikitwa Konza City kila kingine sio kana twake dam ni project la meja ila musumbi tu ku visit ko kamba na tiasi unitoni outer general I complain over pollution uitu kulia the department la concern especially county government monopsio mutu nenge policies which can give udheu wa busisitu na dam mutiende na usewe andeno thingilila vata wa kisomo ni wa makulia enendi mamanye maondola makama unya na maende na usomethia siana sio na kithito ando nimekuya kisomo tayusia na students siendete form 1 to encourage to the 100% transition ya kila mundu ondolo wiki standard tuise kwithia ni wa form 1 tiasio siana si school tiasia tiseopia future ya Kenya umundi kila mundu wa miaka 18 years ethe aitho kuma bandu kana ethe ikuna biashara fulani pandu kana ethe class ikumanisha kana manpower ya Kenya yonthe ni productive na tax ino tukulia kana mbesa zikauma basi akanthi tutuni ndio kwa mbesa teko kuute asia kieti asia kana Kangundo kitumingila tu lodge classes kitumilakti kita vitino ndo masomo ni kana Kangundo the region ila si utalwa number 1 in the country ila ikwati ya kisomo Vilingi wa Mauvoo kumotoini wa Kathome Sambu kaundini ya Kangundo nitawa Boni Mutisya. Munini wa Musumbi William Ruto no makanisi atongoi ala mate kunenga ndaiya atandithia mavya sala nini nundu vaivandu mbondo utambia oingi ni wa makulia maeke kwita atandithia asu tandu matatia miao ekaitu kwate ili voti onthe
Tunataka Kenya biashara ya kila mtu iheshimiwe. Haiwezi kuwa ya kwamba biashara ya mtu mdogo inafanywa kuwa biashara haramu. Ati mtu mdogo akiwa hapa hoka anafanywa kuwa yeye ni mhalifu. Ati mtu akiwa anafanya biashara ya mboga inakuwa biashara ambayo sio halali. We must decriminalize the businesses of all Kenyans so that everybody can do business. Tunaelewana? Tuko pamoja? Hapa kwenu hapa kuna wakati mali ya wananchi wengi ilikuja ikachomwa eti ni contraband, eti ni counterfeit. Mimi ninataka kusema hivi. Mungu mbinguni mkisoma Zaburi anasema, Zaburi 113 mstari wa 7 na 8. Biblia inasema Mungu anaweza kumtoa mtu mnyonge kwenye mavumbi. Na inasema Mungu anaweza kufanya mtu fukara na maskini waketi meza moja na wafalme. Sasa mbona tunafanya biashara ya mtu mdogo atikuwa biashara haramu? We said we support our own for 10 years. Then we support you because you supported us for the next 10 years. We are not changing. We are not changing. If any one of us has decided to be a liar, we are not going to be dragged into that. We are going to stand with the truth. You have been there to support others. You supported Raila, he became Prime Minister. I was in that government. You supported my friend and brother Uhuru, he became President. Now it is our turn. We are putting you on our shoulders until you become President of the Republic of Kenya. Minister Muveani wa Uima wa Mwi Mutai Kagwe ni wathuthia enendi matiye mitalatala ila yikitwe ya kusiia kunyaikwa kwa wau wimwisio wa corona ula ukwatite akenya aingi oingi ni wathuthia enendi mavikiye na kwisuviana na muthemba ungi wa corona ula wivamwe na itu na kutavya andu maendeye na kwiyumilia kwa wingi kukwata nzanzo isu oingi mutethesia oingi ni wathuthia daktari sieke mutuo wa kukomea wia ekaitukwate Mauvoo onthe. Today, some 523 people have got positive. 523 people. That's a lot of people. We lost 11 patients. Our positivity rate remains above the World Health Organization recommended 5% at about 8.1% when we tested 6,469 people. For example, in the United Kingdom, they are talking about patients who have been vaccinated with 2 vaccines, 2 doses already, and those patients are contacting the disease. You know, we also know of 1 or 2 cases in Kenya who have taken 2 doses and have still, contacted the virus. So what we are saying is that this is a revolving issue. It's an emerging issue every day. And therefore, our healthcare workers, as our frontline soldiers in this fight, please stay on course and let's work out anything that comes out of the ordinary through dialogue. We must also, as politicians, adhere to the rules just like everybody else, because then we will not be held responsible for what the aftermath that follows with the uncontrolled political gatherings. And in the same voice, I wish also to say to Kenyans that when we say that we bury people within 96 hours, it is because we appreciate the necessity of doing so as quickly as possible and with good reasons. And therefore, we are also telling the mortuaries around the country to ensure that that is what is done. I keep on appealing to our unions and our workers, when there is a problem, let us engage dialogue. Not every issue is an issue of downing tools. You know, if you talk about downing tools in January, downing tools in February, by the time you get to December, everybody is expecting you to down tools. So I really appeal to my brothers and sisters, please, not every issue must be a threat, for downing tools.
Musiaisia ditungia muvea na undua kuendea kutambanya na kwanthini wa Vilingi wa Mauvoo na yavika isaa ya ukwata uthumo vanini indi ndukathivasa nitusiokethetie o mituki na mathau ma mutongoi. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi itu Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no